Mahkum etilgen Kırım Tatar mеценаты Ресуль Велиляев Лефортово сезасындан азат етілді. Шымды о Москвада бұлына боқта милимеджлес муавины Нериман Джилял хабер еті. Иш адамы кетмемесізлік аңлашмасы алтында чықарылмасы тахмин етілі. Хатырлатам Кырым Татар хайрейджені иш адамны Ресуль Велиляевны ишгалже кемиет оны евінде ве тюкянларында тынтув кешірген сон әскірген мақсуллар сақламасы ве сатмасында қабатлап яқаладылар. Амадлейджілер ве яқынлары бұ ішні оның актив жемат фалиетінен бағлайлар. Ve başka bu siyasi mabusları alsak da bu sezodan çıkan son onlar hepsi ya da домашний areст ya da подписка они выйти деген öyle bir şeylerine uğraşıyorlar. Onun için men öyle bir benim fikrim Resulaga öyle подписка не выезде şeklinde kaldıracaklar ve o işte Rusya'nın içinden aslında bekinde Moskva şehrinden çıkmaz ve mahkeme karar çıkmadanca anda kalacaktır.